rodila si i porasla uz Trube. Izvolite, ovo je vaše vreme. Jeste, evo na današnji dan pre 52 godine čuli smo već, održan je prvi Dragačevski sabor trubača. Tada je učestvovalo, čuli smo i to, 4 orkestra i taj sabor su smislili i osmislili tada mladi školovani ljudi koji su hteli Guču malo da afirmišu i da dovedu neke druge ljude, ne sluteći da će jednog dana Guča postati ono što jeste. Hajde da se podsjetimo tog istorijata, malo Adame. I dobrodošli. Hvala lepo i najpred pozdravim sve vaše gledalce i da im poželim prijatan dan uz zvuke trube Dragačeva. Pa upravo kako ste rekli, 14. oktobra 1961. godine održan je prvi Dragačevski sabor trubača sa 4 orkestra koji su bili upravo iz Dragačeva. Sljedeće godine održan je drugi Dragačevski sabor na kome je učestvovalo 8 orkestara i tako redom do 52. da imamo preko 200 trubačkih orkestara danas da bi došli u Guču moraju da dođu na kvalifikacije. Ja imam podatak, pobednici 61. godine, dakle prvog Dragačevskog sabora trubača bio je orkestar Dragana Jovanovića iz Bljina, a prva truba bio je sada čuveni Desimir Perišić iz Goračića. Pa upravo tako, iz naše, da kažem, arhive koje imamo u našoj kinoteci, dosta toga je napravljeno materijala o saboru i ti prvi pobednici upravo, zahvaljujući Desimiru Perišiću i mnogima drugima, mi smo za čast i slavu tog trubača podigli nam spomenik na ulasku u Guču, gde nam govori da, zahvaljujući trubačima i trubačkim orkestrima, danas Guča liči sasvim drugačije u odnosu na neka davna vremena i mogu reći slobodno da od 1961. godine do danas nekoliko stotina hiljada svakog leta dolazi u Guču da poseti ovu varošicu, pre svega zahvaljujući trubačima i svim ovim programskim sadržajima koje mi svake godine pokušamo da proširimo i da prilagodimo u manifestaciju u svim starosnim strukturama. Vidimo i neke od velemajstora trube na ovim snimcima, a da pozdravimo u studiju i pobednike sabora trubača u Guči. Dejane, dobrodošao. 7 ukupno nagrada si osvojio, sam dobro izbrojao. 7 glavnih. Da. 7 glavnih nagrada i to je srećan broj, kaže da je to fantastičan broj. I kad smo stigli do 7, povukli smo se iz takmičarskog dela, tako da sad nema samo revijamo. smisla, jer tako, treba i drugi da pobeđuje. Naravno. Dobro, ali ti si sa svojim big bandom napravio i nešto što proslavlja trubu kroz svet. Dakle, ne samo naša nacionalna svirka, nego i truba pokazuje šta sve truba može. Pa naravno, mi smo našu nacionalnu svirku postavili na neki moderni zvuk i na neki svetski zvuk, tako da želimo ljudima širom sveta da približimo naš zvuk, naš melos. Meni mikrofon, tebi truba i slušamo vas.
Tako se to svira kad se 7 puta pobedi. A planovi? Se sve menja, menjala se Guča kroz ovo vreme i kroz ove godine, a ipak zvuk trube ostaje isti. Adame, vi ste sinoć imali jednu lepu manifestaciju i Guča je dobitnik mnogih priznanja, kako društvenih, tako i svetskih, zar ne? Pa upravo tako, s obzirom na ovakve majstre trube koji izvode, da kažem, pre svega izvornu narodnu muziku i svetsku muziku, nama je jedna međunarodna organizacija za dijasporu i manjine proglasila se kao najveći muzički festival na svetu 2012. godine, gde smo mi bili u prilici sinoć da uz veliki broj učesnika u programu, pored naših pobednika ovogodišnjih Barka iz Knjaževca, prisustvovali smo dodeli tog priznanja i proglasili smo kao najbolji festival, u stvari najveći festival muzike na svetu. Ta promocija Sabora trubača nastavlja se ove godine, 17. i 18. bit ćemo na festivalu u Solunu, zatim 8. februara u Beču i tako da je redom. Znači, trubački orkestri svake godine na nekoliko mesta posećuju ceo svet i planiramo da iduće godine obiđemo Ameriku i Australiju. Ono što je zanimljivo da svake godine sve više stranih turista dolazi u Guču i sve više ima želju da upravo uzme učešće na samom takmičenju. Pošto znamo da od pre neke godine postoji i svetsko takmičenje za trubu. Pa upravo ove godine smo organizovali po 3. put međunarodno takmičenje gde smo imali trubačke orkestre iz čitavog sveta. Da napomenem, jedan trubački orkestar iz Brazila, iz Evrope, cele. Počinjemo da pravimo kvalifikacije po zemljama koji da bi došli trubački orkestar s obzirom na ekspanziju i broj orkestra koji postoji u Evropi i u svetu. Tako da, pored 3 trubačkih orkestra koji dolaze kod nas na takmičenje, ogroman broj posetilaca gostiju dolazi za Sabor. Moram da napomenem da ogroman broj akreditovanih novinara, pre svega ove godine iz Engleske je bilo preko 50, znači sve najveće televizijske kuće i štampa ove godine posetila Guču i normalno priča o Saboru je takva napravljena da smo poznati u celom svetu i radit ćemo na tome da još šire... I dalje će tako biti. Pravo. Tako da je. Hvala lepo. 2000. godine Zlatna truba, Dragan Lazović Gongo, sin čuvenoga Gonga. Pa eto, malo sreće, malo umeća, isto kao i moj otac Svetozar na